কইছিল না বড় বড় স্বপ্ন দেখো দিনে না দিনে স্বপ্ন নিহাতি সত হব ହେଇଗଲା। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने। आज आम এই ভিডিওরে জানিবা উଦିତ କି ବାବୁ ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି କାର କିଣିବା ପାଇଁ। ଉଦିତ ନିଜ ମେହନତରେ କାର କିଣିଛନ୍ତି, ବାବୁ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଉଦିତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ। ଉଦିତଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଉଦିତ ନିଜ ଦମରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପୂରଣ ହେବ। ଆଉ ହଁ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। जय श्री राम। सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न, अभी लेके अपनी लिस्ट उन्हें करूंगा मैं तंग। सभी का तो हो रहा है, मेरा भी लगे टर्न। मम्मी पापा को बुलाना है जल्दी से मेरे साथ, माउंट मेरी के आसपास एक छोटा सा पेंट हाउस, ताकि नाश्ते से पहले ही वो कर ले पूजा।